Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi min wan ra mangi hakir dog ying jongpi la shita yo tam menta ka kong Angela rengat ka lalit syong hakmat jong ka kerdop ka secretariat ban peni she ka sorkar e ka jingdawa jong ka ba ka sorkar ka dai ban seuno ya ki hok ba ki nong trei bela ki dai ban yo ha ka jingsha lenshop jongki ha ka jingkhang dam lane ka lockdown hanrei kham hadin ka deputy commissioner jongki East Khasi Hills district ka lapenmi ye ka hukum bakam dei shu ban syong ha ka ni ka jaka bat ka dei ban sange no ye ka jingeki jongka hanrei habaya kren bat kilat pathai khubor menta ka sngi ka kong Angela rengat kala ong bakanam ki satya na ka ni ka jaka bat ada ki bor pulit ki thmu ban weng ye ka daka boru kan ye khun persya yaki Kasi kadai kata yo baar bakasi basan deh langsung ni. Bati orang ni di sini kita nampak dia konsendu ni kat orang ni. Ndai nak kalian kami ke kau kenal macam ini lah ya. Ujur mo cakap di department cakap Chief Minister's Office halor ketua income support ketua Al-Hajar Shispa batsan Hajar tadi menyo keteri ni berkular ke sokar mencun senang. Ndai minta sini pada ngayo ke negara China ke office jom. Baong ba ngambil pensong akan dikatakan nama kata sekretariat kata labor department kalau asbang banpet kalau jika di sana jangan kalau kami kapet halor di ayo hak ban thamlong benya akilat namar ba mentala de ko banai ko mong ong pi ni phak chi na phak ke keteng do diberi ko kamyo ni dai ndai i competition lifting tilada ka ji trong jangah ni hapar gate sekretariat hayarat ya kimo ban company step ki kejat menteri kam namanya osko kat tukar ni perlu ni ki orang kelas tampun na labor office ban petitioner ki asal tai lada kami ka jing trong jangah ni hayarat ya ki ban menteri kam banyak ni ngandang ya beteng ni nama ngandang ni hadu ba iwe iti beri bersakular maka sorta manyo ini kita yo kita kan Namal ka kani ka ditang ko way ka scheme tile torti batile kumne nitip plan ba bon ha kiting kelar sokar ba kitu ki kapha ka bade ka paita kada control government scheme ne ki way kada dai kaura sonne ka NREGA kata ka sispa ne kata ka PM Kisan ne nitip ba kidon ba kikendrum ka di ngalele ngong di bentam kami kini ka kuat ni ba strong ni banyak khalil nyepet le kiwe kijing paita bale asi ta su snap ta su kentan kijing pho banai pho snap kini ki giat hang ni dei yang kini giat do ka ni sekretariat kare ta ka jaka badan ni ka board sota ngiri ben pentalai kini kini ben dei ki giat ki banya selot banya yo banya pet kalau iwe bat ben pentalai ya kan ni ka board jong ka saka ka yuro yang ni ka board ki paita ladang ni halang ni snow ki sur jong ni dei bun ki la lama nomor bun sin pinyoi bun sin ka ki paita ki sa kena bet ladang kam tri kam ka sarkar sa kena paita ya kan ni ka sin pinyoi ki kena ki makam ai ki detail ki babiang layo ay kanu na sarkar junsin ki kay sarkar kena ay paita nama ding paita o budget ding paita o bangbat ya kita kapisa kita makata ngimde shu ban sa yaki ban le akni ba yaki basnil yaki komplit kam ha kena biang sangi ding ide ban kema ba itai apa jare de hok toki ide ban yo ngimde ban sukun ba hakapor pang badan kam pakai school nginyo itai san spa hajar ya hajar panci sin arsin en tinong mikmat ndrei ngi di ban kam ya laki hok kum ngi kam mentai kami nama kani ka ditang ibai ngi hok ndrei la dangi long hosiar ba dangi yeng mek kum yen deng bon
iki irung yo ngem lang kita timara di bakap banyak prong nanti MLA nanti MDC mo ko pang sistem lipat bisa korba have college kan jadi ban kami lagi hot ban yo e kapha kumangile akan ni kan bisa but aku akan on cepat pak bangan don hang ni ban yang tang jadi ban telon kami kan kapot pak bor ban selok ban crunch ho halot be be jing ban ngam nom ki da le ru la da ki kwa ban wen yang ngala kapor ngakoloi banyak pun ya kata dengan song hang ni namangin song hakajaka ba kini di bahasa kabor di banyo bagi di banyo snow ini ti lada ki persang banwen yang nang niru kan ya mo ngam song hang ni na ka benta dan tiba di banyo ngasong hang ni lang baki ndre nama kalong ko pertai ini pun kimlong banyawan dan lang hang ni bakan pun nanti kita hinang belas ni mentadang sistem yang mensa iki benek belas jika dia kahak nanti bikin dekelah inde man perlu sini hene kadai nak sakada bangi melum lembrum hene inde yang ya tu isi kicing ai mensin kicing ai kan dia wan dia phone dia pak message di bun di bapak ban chom lang hene inde nyempa on penkan ni taki covid protocol ban nyempa ban bu ino no hakadima inde kamtam namal bagi dia kinong belas ni isoko bagi kapan dekelah namal asaban kini ang covid nyemtip lanu kan wan sakata duit di nak kata bang Yedon hang ni tak yawan si para lok penyesong lang, hindri buat support dengan dan